Abdi nari bari nyuncang Majadin Rajali. Putrana Ki Abdullah Sakhon, asmana Raden Ki Haji Muktafi Askhon. Santrena Kak Dinto Ebuan. Apuh, tuan gula ngetek luar biasa. Mata ngetek ke Jok Raden Ki Haji Muktafi Kak itu putran Ki Abdullah Sakhon. Ki Abdullah Sakhon putrana Nyiromlah Kak itu putrana Ki Imron. Ki Imron Kak itu putrana Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Dan gula montuk kapon tuk tapetah. Asma guru abdina Raden Ki Haji Abdul Hamid. Ki Abdul Hamid Kak itu ngakui raja asmana Nyai Hajah Muti'ah Abdul Muqid. Nyai Muti asmana aibun Kak itu nyimun asman ibuna. Nyai Maimunah dari Kepang. Nyai Maimunah ngakui ibu asmana Nyai Asma. Nyai Asma putrana Syekhona Muhammad Khalil. Berarti guru kepon ten gula. Ya Allah, gula dari saking bingung dari saking ruweteh kauncengan panika. Pahe pada erbi ramuk tafis ampun ada Pak. Ngireng yator kiai aduh gula tak masuk ke kanan. Pada kalaban wakil bupati Bengkalan asmana Pak Fauzan. Pah parengi cuko ni ke beklia. Kakan bi gule kakan. Sungitek tak masuk cuko panika bu. Aduh. Ternyata teh geresah keker dari colok teh geresah. Aduh, pandepak ka panggung, ku tak pas etemu Antoni kecukon. Are mun langitek. Gula mangkene ngetek dia. Ngi cari ngacara mani kacan orang saya tak ngetek, mun can saya acara mau ku, cu ajunan ngedep ka gula kepi. Mata memandang, kerja senyuman yang dikasih padaku. Aduh, akan aku bawa senyummu pulang dan akan aku tinggalkan jejakku di sini. Lau kana li qalbani la'ishtu biwahidin wa afradtu qalban fi hawaki yu'adzabu. Seandainya saya memiliki dua hati, maka saya akan gunakan satu hati untuk hidup, sementara hati yang satunya akan aku gunakan, akan aku biarkan di hidayatus sibyan demi cintaku pada hidayatus sibyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin. Hamdan yakunu ridwan wa mardiyan 'inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min muswasi abdillah ibni abdil muttalib bin hashim ibni abdil manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf. Allahumma rabbi syrah li sadri, amin. Alhamdulillah beda secek husun kapung pelampungan anan saparo kana sound system kapiyakin kah anu kontrol gula tak bateng iding. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ya mau nama ba'du ca amin besti. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para alim, para ulama, utama epon guru abdina kalaban kutu para guru pada para ajunan selerana semulja Dr. Ki Haji Khalilur Rahman SH MSI minangka pangasuh pondok pesantren Masaratul Huda sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Pamekasan, juganan Bapak Wakil Bupati Pamekasan Iki Gadinto Haji Muhammad Syukri, juganan si abdina hormati Ki Haji Musyaffa Iyad, juganan ajunan selena semulja Kiai Ma'mun Fathul Mu'in, ajunan selena semulja Kiai Ahmad Munakib Syihar,
ajunan selana semulja Ki Haji Salihuddin, ajunan selana semulja Ki Haji Faisal Arafat, secara khusus yang ngunceng abdina salerana Ki Haji Abdul Haq Zumhari minangka Ketua Yayasan Al-Mukhtar, juganan ajunan salerana semulja Kiai Ahmad Zubaidi minangka Kepala Madrasah Hidayatus Sibyan Berenta Tengkih Pamekasan, juganan Kepala Desa siapareng sambutan Ki Puru luar biasa salerana Haji Imam Puji. Ya semoga tak bini dua polan biasan Kepala Desa manabi kabaran tak biasa bini dua telo empat akhir saya urus bani di sana binin nah dari kak dinto doa ki manter tak bini dua thank you entena corak tak bini dua ano bek penapa orang thank you corak le perjuangan hidup setia setiap tikungan ada takwa coran pajeling nah pada ben gula takut pada yang tua sataja jajaran asatid juganan jajaran ustadzat juganan sataja wali wisudawan wisudawati, secara khusus sataja wali santri juganan sataja santre sekolah di tempat kak dintoh muka-muka satajana keng ilmu semanfaat sebarokah sataja hadirin hadirat sehadir saat mangken muka-muka kaula kalaban ajunan tak namung itunya apolong tapi ku laku nang swarga sami-sami apolong Allahumma amin. Katipun apa kabar ajunan saya saja teh alhamdulillah paringi saya bacilingna corak taojen panika nih ondema pote karo keng mangkin taojen teh borok panika ojen luar biasa keng pola keng nyarang punten onten gula yakin nyarang keng mun sarangan kanto tak pada ben daerah berek mana bi ibarat kain tu biasan sarangan abekan abek vulgar sekoni kadang-kadang lapo sapoh sabe yatta sa sekolah ani tas genteng yatta sa pas beri bihai sering bini maksudnya ada es alhamdulillah tau janungku menetapan bihai sering bini bani keng kanton tentang ojan gula yakin nih kan on dema pote coran mak tahu gula nih kan nih corak cukup aing pote tak kira beda bidang nih kan moga-moga ajunannya paling nakasayan teh saya urusan dunia akhirat moga-moga paling nagempang moga-moga sareng Allah saya tandi anak paling cepet tandi anak obo si amin mak corak dengudenna mun dengudan di anak ben sapa mun tak king tedia geletah si raja utang moga-moga paling cepet nyerah kelar nyerah otang obo ngaguru doa amin nah mungkin tak kelar majar moga-moga si mau utangnya paling nalopa keng tak kerat anggi Allahumma amin aduh binin sapar kana iki bepai kepayan reng ojeng engki pada ojengan tenta dek ki pesen ulah maren ngakan corai masuk bilis colok wana bilis janda polan Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan engki kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimma baabaan kak dinto. Oni nga agama, oni nga syariat, oni nga Al-Qur'an karena badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kaula kalaban ajunan ku laku bisa ikasareng kalaban Nabi Muhammad Allahumma. Abdina sekejap bisa haus tormator, paling abit 30 menit. Keng tak kuat dan gula corak robuh kak dinto mangkat maurib dan gula perjalanan dek kak dinto corak lebih 3 jam pikir-pikir cok pukul 6 petok belu sanga 4 jam setelah keluar dari Roma lakar lebih 1 jam bu mak lebih 1 jam jalan tol nganton mangken landi bupati ampun icor ancor dari kak dinto artinya nyon sapora keng leng-leng corak ajunan bedenang ko nang abuk tak kuat dan gula sekejap bisa haus tormator teh
Ki mana bibernya laber sapa orang nah. Jarang sing ngunceng Ki Abdul Haq ento lebet HP. Dan ini kayak kocak dai muda. Kenapa mai kocak dai muda? Muda, telepon OTW. Dibarin kenging sebulan tapongkor abekelan Ki Khalil Yasin karena beliau mangkat haji. Aduh, kerja orang saya kecewa. Keng tak kecewan polan genteng iku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Perhatikan sekejap tanggi bu. Sekejap ngaji panika. Mun lebih 30 menit sareng ngajunan rambu deki tanggi. Engki aku macet sarana dulu ya. Kalau mancing sekejap. Semenit. Sebitak menit. Sebitak menit. Berarti sejam. Mundut jam siapa? 3 jam. Aku 3 jam siap. Koltung siap. Kol 2 siap. Pada munda ya tak beres. Acara mangkin panika nyaman haflatul ikhtibar tanggi. Wisudawan wisudawati lembaga pendidikan Hidayatus Sibyan. Kaula kalaban ajunan akompon neng tempat Kak Dinto tentona para bapak. Kak Dinto tak sederhana seperti ponapa saya pikir kaula kalaban ajunan. Dan gula ki buru yamba neng embung daja. Bi gula etoron ni sampai etoron na. Pah ngoca sing ngamba kiai engki. Tak percaya cak gula kiai. Nasib dah iya mun kita viral. Ya dari sejati intar katorjun dah iya. Molen nah numpak sepeda. Lulu yo babai. Yo ketisan gula nyaman lar. Dari sejati intar kalar. Cakep. Molen nah numpak sepeda. Genteng. Tak tahu napa sih gabala bigula. Wahyudi lakar kita viral. Keng sengak cek pata beri janda. Ubur-ubur ikan lele cek dah iya le. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Depa ada kadin toki puru. Bah beda orang sing ngamba. Oh kiai panjenengan. Tema supir ngaratun gula ya Allah. Jada remamak nguncengkok ya. Coba beda foto na beneran izar di sana. Napa keng gula keng geteng kendu foto orang kata apsaap. Wisuda haflatul ikhtibar Kak Dinto epasetong minangkanya lameti potra-potre kaula kalaban ajunan. Tak langkong bapak acara mangken panika beklarang. Son sistem nyewa tanggi. Panggung nyewa tanggi. Enten gratis kan bangun TV panika. Coba shootingan nyewa ini. Enten tak nyewa ni ka gratis. Keng teori deki mun parlo beri berkat nih sar nih ke YouTuber nih ke ya Allah. Man terbanyak senyongo. Man terbanyak tonton nah. Man ter FYP ya Allah. Son sistem nyewa napa punten? Oh nyewa kapi. Korse nyewa napa punten? Laki ane beri korse bini ante beri korse. Mak berde bini ane beri bebe laki ane beri atas. Lakar de nikah lagi. Wah kopa. Tahun boleh beri korse kapi nih ser panitia. Mungkin tandi pese gula nyombang. Nikah kiai nyewa napa punten? Siapa ngucap nyewa? Karena kiai ngucap nyewa. Ya Allah, saya nggak ada kiai sewaan kayak. Mun pas beda kiai ajunan ngunceng kiai. Ki Abdul Haq ngunceng kiai. Pah minta sewa. Rojo ngunceng boleh. Karena agama beni untuk yonceng. Beni untuk ijuan je. Colok tak kok sewa nungku dia deki. Bani untuk ijual mun pah beda ustad ngajar gara-gara keng tero minta gaji. Mun teh gaji tak ngajar. Empon je pengajar. Oke, kan tak kira beda ngajar sekali. Ongkuan panika. Anapa? Agama bani untuk ijual. Nguncang gula. Nika pak tusah kok magula ngarep cabisan. Anapa? Polan agama saya pada pak bani untuk ijual. Saporana keng lebih tusah. Mana bi beda panitia ngunceng kiai pasti habis. Abeli boleh. Wisuda haflatul ikhtibar Kak Dinto berhubungan kalaban anak foto kaula kalaban ajunan. Apa napa mak pas berhubungan kalaban anak foto
Karena imtihan kak dinto tak mungkin beda. Mana bita ada hubung nak kalaban anak poto gula ben panjenengan. Anak poto gula ben panjenengan termasuk makhluk secek muljana. Sedangkan mana bi makhluk mulja, maka dia buat kisah ulama. Wa kullu ma yata'allaku bil karim karimun. Setiap barang berhubungan kalaban barang semulja, maka sakapina mulja itu. Sapa orang anak pa abdina mak mator anak poto kak dinto mulja. Tak sakapina orang berenta tengki kak dinto andi anak poto tengki. Bener napa bunten? Bedereng asta tengki akaben perkabin na ampon oleh 10 tahun bersetan di anak. Beda tengki. Dong kadang sampai bingung bapak. Dari saking bingungnya entar acabis kayak kiai. Acabis kaki Abdul Haq, sareng ki Abdul Haq langsung parangi aing. Bismillahirrahmanirrahim. Andi anak pada, tandi anak pada, andi anak pada, tandi anak pada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baca gulan. Alhamdulillah ki Abdul Haq tak manti. Sing kepakuntaan di anak. Bingung. Sing keitunggu 2 tahun. Pakuntaan di anak maren acabis kaki Abdul Haq sampun kak din toreng berentateng ki entar ki Zubaidi acabis sareng ki Zubaidi dek nikah bisaos panjenengan aja mau telur banyak lagi bini iku aku beni korokin telur banyak ke setada sampai kanyak banyak ke tempes keng pakuntaan di anak bener berarti anak kak dinto minangka dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kak dinto karena serena anak poto gula ben panjenengan kak dinto mulja maka tak ada kepungaan selebih bunga katembang kepungaan sedeteng dari anak poto. Bener napa bunten? Yulang napole. Tak ada kepungaan selebih bunga daripada bunga sedetengah dari anak poto. Coba Pak. Mana bi anak poton panjenengan dadi orang bagus tahu maca kitab bunga napa bunten Matiah maca Yasin bunga napa bunten umpama anak poton panjenengan juara situng se-Indonesia bunga napa bunten tak usah se-Indonesia nang tarbiyatus sibyan heuy hidayatus sibyan tarbiyatus sibyan dia colok ponan kita nginum ngara bismillahirrahmanirrahim ngereng ator nah apa nasi ator na jada nah apa ajunan beda, son sistem ruah. Mentar masuk aswarga ben son gratis son benih, major, bagus son. Mayu penyaringan. Hidayatus sibyan, nggak depak kam magula bentahi pur, depak kam mah. Nah, kan hidayatus sibyan, juara situng bay, buk panik tak mari saminggu ateret tatanya. Aku jodong kadang sacerita entar kebara tak ngiding ya tang anak juara situng lek itu aku entar kedejo aku tang anak juara situng lek entar kebara tang anak juara situng entar ketau tang anak juara situng tatang ketuga jeb-jeban sing ngiding aki pas beda semator ke Ki Abdul Haq leres Ki Abdul Haq iki anan buk tsunami juara tung bener juara apa juara makan kerupuk iku tapi jaring anak tengki anak kain to kan mabunga at-tazwiju baraka wal waladu rahmah iku nikah kak dinto baraka sedangkan anak rahmat dari kak dinto mun anak kak dinto mabunga maka tade porop na tengki pak bu ben pole pah tauladan jodong kadang saya puisi ustad bintang di atas bintang dia dilahirkan di kota Berenta idimah Berenta se kota aja orang kisah dia merupakan orang yang sangat baik gitu. Dia tidak pernah telat dalam sekolah tak telat de remah dan dia dilahirkan dari pasangan bapak dan ibu yang sangat romantis iku. Tining bapan menembun nak watokar. Dia adalah tola almercon seyocol. Marin nikah dia adalah orang yang dilahirkan bukan dari orang biasa itu. Lahir dari jin.
Tapi bunga karena anak Kak Dinto ngening juara. Dari Kak Dinto tak ada kebungaan selebih bunga, mana kebungaan sedatang dari anak Bapak. Sehingga Al-Imam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ada buaki, ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi. Nikmat Allah Kak Dinto banyak. Bada nikmat aropa aki karatinan. Mun sebini ibri karatinan nikmat tak nikmat. Panyareng nikmat tak nikmat. Laki ibri patati kelebun nikmat tak nikmat. Panjenengan ke laki celeng nikmat tak nikmat. Yulang nah bini ratin nikmat tak nikmat. Anapa mak nikmat karena lekas paju laki. Tahi. Mun cuba anapa abtina mak mator nikmat karena tada selebih serak katembang cuba. Mun ratin paling pak polole malah kersok ker tak gelem masuk. Keng mun coba umur seket pakun jan coba. Bener tahi. Nikmat secek raja dari Allah. Sampuna nikmat Islam kalaban iman. Engki Kak Dinto nikmat manabi anak poto gula ben panjenengan dadi orang bagus. Allahumma mantar dadi orang bagus kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aduh, dak remah bungan nah anak gula ben panjenengan pas intar asakola. Ngaji penter, maca kitab penter, munduk dak Kak Dinto, munduk ka Masaratul Huda, munduk ka Nurul Jadid Paiton, munduk ka Tabatah, mulai na isiom astamul jan ajunan, bunga tak bunga. Gagak Pak, berarti gula ben panjenengan manabi nikmat, tada kaporob katempeng nikmat si berhubungan kalaban anak po. Gula tanya mangken, mun pas anan panjenengan, Kak Dinto umpama juara tung nang hidayatus sibyan. Juara makan kerupuk. Pas beda orang sorba aja tanya ke panjenengan. Anaknya jenengan yang sekolah di Hidayatus Sibyan itu ya. Iya, saya mau beli anakmu 1M. Bagi apa punten? 1M tak bagi. Oh ning 1M aja nih. Muncul ke beli cintul 1M panika. Ada nih banjir cintul berintah tengkin. Keng tapi tak bagi lah ini. Coba gula tanya kan ni binin, beni ke bapak gitu, beni pihak Banten. Panjenengan andi lake, salah celeng molos ki setruk ki bengis. Pakilah kono kolan. Pas bedereng Jakarta tanya ke panjenengan reng Bandung, kumaha damang atuh? Damang, saya beli suamimu yang jelek, yang hitam, yang setruk 500 juta. Bagi apa punten? Aku binin sampai bagi kok. Ontong kau tak bini dina yo. Bagi kok kak. Mun anak tak bagi. Aduh, berarti ajunan imanan ke anak. Siapa sih kebayana? Arwah. Mungkin gula atanya bantau le colo melolo. Ki buru si ada bu nikmat terbesar. Sampuna Islam kalaban iman. Pasera si ada bu anak foto si bagus. Pasera si ada bu ki buru. Ada lah ilang kape. Ya Allah nasib. Gula mungkin atanya, mun saya nyanyi dak nikah hadir kantor ibarit. Tresna bula bantika, ampun tada jalana bani karena tak tresna. Aku pak, enjak kah tak ning terus akhir ya. Seranya mana? Aku tak ranizar. Beda-beda TikToker. Nangisetin compok kadungdung nyaman anu vita. Siapa nyaman lagi nah? Raja Ali aku tak tahu kapi. Abdi nari barin yuncang Majadin Rajali. Putrana Ki Abdullah Sakhon, asmana Raden Ki Haji Muktafi Askhon. Santrena Kak Dinto Ebuan. Opuh, ton gula ngetek luar biasa. Mata ngetek ke Jok Raden Ki Haji Muktafi ka itu putran Ki Abdullah Sakhon. Ki Abdullah Sakhon putrana Nyiromlah kain to putrana Ki Imron. Ki Imron kain to putrana Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Dan gula montuk kapon tuk tabetah. Asma guru abdina Raden Ki Haji Abdul Hamid. Ki Abdul Hamid kain to ngakui raja asmana Nyai Hajah Muti'ah Abdul Muqid. Nyimuti asmana aibun kain to nyimun asman ibuna. Nyimaimunah dari Kepang. Nyimaimunah ngakui ibu asmana ni asma putrana Syekhona Muhammad Khalil. Berarti kuruh kayak ponton gula.
Ya Allah, gula dari saking bingung dari saking ruwet kaun jangan panika. Pahe pada erbi ramuk tafi sampun ada Pak. Ngireng yator kiai ado gula tak masuk ke kanan. Pada kalaban wakil bupati Bengkalan asmana Pak Fauzan. Edo pah parengi cukon ni bek liak. Kakan bi gule kakan. Sungitek tak masuk cukup panika Bu. Aduh, ternyata teh gresah keger dari colok teh gresah. Aduh, pandepak ka panggung ku tak pas etemu Antoni ke cukon. Are mun langitek. Gula mangkene ngetek dia. Ngi are ngacara man ke can orang saya tak ngetek. Mun can saya acara mau ku jo ajunan ngadep ka gula kabeh. Mata memandang. Kerja senyuman yang dikasih padaku. Aduh, akan aku bawa senyummu pulang dan akan aku tinggalkan jejakku di sini. Lau kana li qalbani la'ishtu biwahidin wa afradtu qalban fi hawaki yu'adzabu. Seandainya saya memiliki dua hati, maka saya akan gunakan satu hati untuk hidup, sementara hati yang satunya akan aku gunakan, akan aku biarkan di hidayatus sibyan demi cintaku pada hidayatus sibyan. Nyanyi, kan ronyi nyanyian gula panikai. Aku, dia tukang sono kena arwah nyanyi. India, dia tak tahu India mun pah gula macam India ada kipah joget kapi panjenengan. Coba, rekan pah bak nyoba ni kata ini. Gula pala India paling kero tumpasi air lagu lamba kasa. Tumpasi air, you muskurahe, tumni na jadi kya sapni dikaye. Lah kau pak kapi. Anak pagula maafan, meneng iarut ni kebedah. Nyaman ada bahar romal. Napa bahar romal? Engki lagu-lagu, cak bisa ke solawat bisa. Contoh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Kan genteng. Ya Allah mun mangken. Menikaro lagu India saya sanbut. Cak kadang bahasa Indonesian boy sanbut. Kasa lagu sepiran. Di waktu kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Saya karuan. Disentil-sentil aku kira pentil, tak tahunya pensil ya kok. Aduh, pah derem mempah lagungan, aku tak pah rosak. Dari Kak Dinto, anak Kak Dinto katipan apa teroe pa bagus pasakolah kahidayatus sibyan. Katipan apa anak guleban panjenengan sepentra pasakolah kahidayatus sibyan. Katipan apa anak guleban panjenengan kaangkuy tati orang secerdas. Kada lain pamasok ke hidayatus sibyan. Katipan apa ilmu nak potran gulaban panjenengan tero teti orang si sukses pamasok ke hidayatus sibyan. Apa napa abdi nama mator sa Kak Dinto karena sanat ilmuna sampung na ilmuna jelas. Coba Ki Zubaidi dari Kak Dimah santri Kak Dimah Masaratul Huda nyampung ke Rasulullah. Kiai Abdul Haq dari Kak Dimah sampung na ilmuna dari Tabata dari Kak Dimah nyambung ke Rasulullah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sayyid Habib Zain, Sayyid Muhammad kapi Kak Dinto nyambung ke Rasulullah. Sedangkan sanad ilmu, sampungan ilmu Kak Dinto lebih utama ketimbang nasab. Nasabul ilmi afdalu min nasabin nasab. Nasab ilmu, sampungna ilmu lebih utama ketimbang sampungna nasab. Lo jelas Pak dari Kak Dinto ragu ajunan kabarokan lembaga pendidikan Islam Hidayatus Sibyan mantar paring na manfaat ilmu na anak poto guleban panjenengan kapi Allahumma amin Allahumma. Aduh laule 20 menit lah aku 20 menit dong benih 20 menit segemi menit 5 menit aku ya mayu kah mata cocok muda cereng gula ni kebutuh ke panjenengan ajunan kan puto katan gula tenghi. Ki Abdul Haq ngadiraki dan gula nguncang tan gula kan keng puto tanghi. Enten gula tak oleh sombong. Kulan gula pai ke puto, pah langsung ke atas. Mun tada embian, kok caki le tanghi. Berarti simbiosis mutualisme. Gula benpian saling melengkapi. Empian puto ke gula pada puto kambian. Lebih-lebih ke Abdul Haq cak celenan gelu. Gula puto ke panjenengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sabalika
Karena kebungaan secek sangat bunga, secek raja na kebungaan manabi datang dari anak poto, sabali ke manabi kesosaan se paling maruwat, manabi keruwatan kak dinto, datang dari anak po, panyareng datang dari anak po, mon anak poton panjenengan maruwat, ruwat tak ruwat, mon anak poton panjenengan umpama rosak, ruwat tak ruwat, malam Sabtu iki badul mawi, malam Ahad iki bemat tinggal. Malam Rebuh di badulo sampang. Tanya aki, dam abing, jauh-jauh nyak tanyaan. Mun da ruwet tak ruwet. Aboh, mun la anak kak dinto bapak la ruwet, mun la anak maruwet, aku tak laki tak bini, panikah sosana sosa. Kengceng kadang mun iberen, mun bini karo sebek ijaga. Mun laki pate ijaga. Mun tanya aki bi laki nah, bu embu ku tak apa ngucak de jere. Dam male, anak dul beni dulu pasera asman panjenengan dulu jon yo contoh lain bae dam male anan dul mawirwa anu ka acelenan sampai malam tak datang ya apa kak jereng laki kak apa mata datang makireng laki setia mun laki tak kira ngandung kak aku makita ngandung ke cak aja ke mengandung. Mun lah mengandung ruwet tak ruwet pak. Duh mata ruwet terlebih-lebih embu. Mata ruwet debu. Cak gula cak mak gulen tan cak empian sing ngandung. Cak empian sing ngandung ni keruwet tanghi. Ngandung ruwet tak ruwet. Mun pak bapak kan karo mengandung. Mun sing ngandung ruwet tanghi. Mak ngandung boleh. Nyaman. Oh iya mun kayak laki mun binin. Pancin dengan buk ruwet buk. Coba jaring potongan selang simpah teti langsung tangi. Aduh, mun ladung ngandung ya Allah, jadeng kadang beda si bau, cepon reng bere, napa bau ngidam tangi. Aduh, beda si bau kalakin nah. Tapi mun kalakin oreng tak bau. Beda si bau kana se. Tapi mun kana senta tangke tak bau. Aduh, deng kadang beda si bau kakalampi. Aduh pah samperan malolo pa nikah. Mun na samperan malolo ada bilakin pangandung boleh debun maki holim. Dari kak dinto mun la anak kak dinto maruwet katipan apa seksan abe. Taku na seksan abe. Cak mun ngandung malarat ya Allah si ngandung buk malarat tak malarat. Dari saking rajen tabu tangki. Cak saking abade pese keker. Usaha nyorot saya temu. Bener apa punten. Arwa mun pah andi anak tak bagus. Dek remasosan orang tua. Dak remarwat bapak, dak remarwat embu. Dari kak dinto guleban panjenengan ngastete zaman mangken bani. Katipun apa kak kui anak poto guleban panjenengan teti orang bagus. Nekak dan gula ngabada sakoni tangki. Bani sakoni lah banyak. Dak remar lanjut. Dan gula ngabada bada debu dari Hadrati Syekh Kemaimun Zubair Sarang. Pernah mirang ngajuran Kemaimun? Mangken ka usaha bentas empiris tepon nak kana mahasiswa. Napa empiris? Sepat deng ka mata. Kemaimun pernah mireng ajunan. Guleban panjenengan pernah nyapo. Kemaimun Zubair kak dinto ada bu. Montero guleban panjenengan andi anak foto se bagus. Otabe orang laki tero nyaman ekonomi nah. Orang laki tero lancara rizki nah. Tero lancara kau di nah. Beda debun Kemaimun. Ika beda. Karena orang laki panikah kewajib nah nyari ekonomi. Kewajib na ajunan banyak. Nyari PC kewajib na ajunan. Kapi kewajib na ajunan. Ngingun ni kewajib na ajunan. Banyak kewajib na ajunan. Bahkan nang kitab ikna. Reng bini kak dinto kewajib na tak pati banyak. Coba. Telepon kitab ikna nyosoy anak panikah. Beni kewajib nambu panikah kak. Ki telepon. Pekudat kitab ikna kan secongo. Orang bini tak wajib nyosoy dekah anak. Tak wajib. Cepon ikna muncul saking beda orang berentaten ki. Pah minta bejaran. Pola na nyosoy anan minta bejaran pensosuan seket ebu. Wajib mbian kak majer kak. Ki karena tandi kewajiban panjenengan. Tandi kewajiban nyosoy. Sewajib nyosoy bapan anak menikah. Abang ki kak engki. Empian nikah kewajib na banyak. Muntero panjenengan lancar rezekena. Ekonomi na akiliyah.
nikah debun ke Maimun Zubair pabekus ke binin panjenengan ko pabekus ke pasera pabekus ke pasera pabekus ke binin nah makanya kan nikah persna dari hadis khairukum li ahli wa ana khairun li ahli paling bagus sebaan ariyah baan sebagus dak ke keluargana paling bagus sebaan ariyah baan sebagus dak ke binina dining engkau paling bagus dak katang keluarga ikut debun Rasulullah mangkana panjenengan kak panggil napa bagus ke sebini jani beni jek polan si bini celeng pah panggil celeng bener polan si bini ceremi pah panggil ceremi polan si bini genol panggil genol polan si bini andi anak kocak bapan embun kacong salah ruah paromantis mon Rasulullah manggil Humaira wahai kemirah-mirahan panggil bini panjenengan panggil sayang nih sayang mau kemana sayang gege si bini manggil kakak genteng mau kemana Aa kan manggil Aa pada kiang Aa mau kemana genteng si bini manggil Aa selake manggil panggilan ni apa bagus panggilan ni apa genteng panggilan kendakku paling sakoni manggil ale ya wai sesuai yakin orang berentateng pas manggil akan ta orang Jakarta rosa lagi ya karena ada remah mami papi rosalar wah mami mau papi mau kemana papi mau ngorek mami mau kemana mami mau ngaur celatong Pantak genteng, monreng Jakarta hi genteng. Papi mau kemana? Papi mau meeting, gogo. Mami mau kemana? Mami mau ngajar, genteng. Coreng Jakarta. Jadi panggil, le, dah iya. Anapa? Karena ini kerecekin panjenengan bekal bagus, bekal ngalir, bekal santak recekin. Cek nokolan ke si bini, pak. Cek nokol. Okay. Mungkin salah, pun tak oleh tokol reng bini ini. Reng bini ini keberharga pak. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahaunahunna illa lain. Tak mulja orang laki panika, kecuali orang laki saya mulja aki kabinin. Bentak kira ina orang laki panik, kecuali orang laki saya ngina aki dak ke si bini. Saya nggak mun pah nukol ke si bini kadang-kadang ya Allah bi Rasulullah ya jari mun keng la si bini nusus mun la keng si bini tak edep tak torok ka syariat tokol keng tokolan si ghairu mubarri saya tak malokah tokol ben si wak iPhone Ibnu Abbas pah tokol ben saborang pada ben nukol olar pah ada masih mau arah cikena dari kak dinto panjenengan ngastete ke si bini mun keng bini boleh pak entar ka gula pak beda carana abang engki entan serius panika gue langsung dukon mangken keng bulan mangken tapana pidato entan tak kabele entan beda cara nabi ni dua nih pak cek apa temu dari lanjut jadi terora cikena panjenengan santa bagian kek laki pak bapak maka ajunan bagus ke si bini mana bi ajunan tero andi anak foto se bagus karena kak dinto kesuksesan seorang anak tergantung dari ibu karena jelas tabun Sayyidina Ali al-madrasatul ula embuk kak dinto madrasah pertama embuk kak dinto pendidikan pertama dari kak dinto kesuksesan anak tergantung dari embuk tergantung dari panyareng tergantung dari embuk tero ajunan bekusaanan maka paparaten keselake bu mun ajunan peraten ke selake maka anan bekal dadi orang bagus Allahumma cok kikir malolo mun kikir malolo pahit besti yo bah ngucak ya Allah mun ato karbon selake cok akan tak orang aku ruasem kuah tuh anyabai kebiaki tanggi nek sebanyak nangi sampang mun kanto gula tak ngabele tak kok yambe molen nah terus lagi Tero ajunan bagusaan ante pun ke Maimun Zubair bagus ke selaki. Anapa? Karena ajunan al-madrasatul ula, ajunan kak dinto pendidikan pertama. Mun embu kak dinto lah bagus, maka anak kak dinto bekal jadi orang bagus. Allahumma. Tada anak sepenter, tada anak secerdas, manabi embun kak dinto rosak. Anak bagus, pasti embun kak dinto bagus. Anak rosak,
gara-gara embun kak dintoro sakman dari pareng selamat kapi Allahumma kemo nika anto insyaallah anan bagus kapi mak bisa nika nih embu nika akodungan kapi dah ini iso reng pengajian mempata akodungan keng sareng helu ki bagus panjenengan dadi mun panjenengan tero bagus pa bagus kaselake ki embu nika berpengaruh sakapi na sekala kombu ka anak kak dinto berpengaruh mangkana lambekan pah beda nyanyian kak disa ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui anak serta bapaknya ho abengki panjenengan harus atarakat panjenengan cek muljana cek mantep manabi ajunan atarakat bapak engki embu cecek saran embu panika bahkan debuna Habib Pasir Habib Segap dalwakan itu ada bu 75% kesuksesan anak tergantung embu panika karena embu ngandung karena embu panika saya seksa nyosoe karena embu panika saya alahiraki sakit tak sakit tanggi ni ketrakat panjenengan dari kak dinto anak katipun apa saya pengaruhnya kalau ben bagus mun anan panjenengan umpama ya jadi sareng ustad panika abesa depak karomat abesa de nika pak tak kira sukses mun umpama ajunan andi anak ya jadi neng hidayah tu sekian ya jadi kitab pah bimbun ya jadi tiktok rosak tak rosak karena anak kabini kenoron kambu coba mun ngakui bahasa Madura anan gula ben panjenengan ngakui bahasa Madura mak bisa ngakui bahasa Madura ngereng anapa mak ngakui bahasa Madura polan embun ngakui bahasa Madura mun jak saking ngagula ben panjenengan ngakui bahasa Inggris coba anan ngakui bahasa Inggris napa punten ben kulaku how are you baby I'm fine pakunda nikah mun gula ben pan mak ye seman dia ping seman dia kok ini nurun ke sapa kaki matanda mandi ya nurun ke kaki embu kan bahasan bae noron dek kambo kan bede eta tangga bani gula kan beni gula ni kebenyanan kiai punten keng maca dinten gula neku lembaga ni ken nyaman Siratul Ulum ni kase panggil bani ya Allah beda datang ke esarataki ngangkui bahasa Indonesia alhamdulillah pukempuk ngangkui bahasa Indonesia kanan ngucak dek nih kan yuk nak koran ngangkui bahasa Indonesia yuk nak keluar nak mau kemana bu mau jar kelinjaran nih kawan apa jar kelinjaran jer kelenjeren arwah aku tak apa jer kelenjeren nih kawan kenapa harus jar kelenjeren bu biar tidak sundap kawan apa sundap bu sontep kawan aku tak rusak rosak. Ayo bu, sekarang keturunan hujan nih kawan. Aduh, kenapa kalau keturunan hujan nak kupu bu kawan? Kopo maksudnya kak? Ari aku tak rosak mana itu bumbu bani. Dari kak dinto embu panikah menunjukkan, embu kak dinto menentukan ketipuan apa sukses anak foto. Bapak menunjukkan juga ketipuan apa sukses anak foto. Dari kak dinto bapak ngireng doa ki anak foto gula ben panjenengan kangkui dadi orang bagus, mantan dadi orang bagus kapi Allahumma. Amin Allahumma. Gula tak cerita Imam Syafi'i punten. Karena Nabi Imam Syafi'i tak kok panjenengan tak percaya. Saya kocak abana Imam Syafi'i kak disa asmana Idris ke Idris asmana. Ya sampai telepon Paleman dari pondok amit dek gagiaina karena kerong dek kambun. Embun kak dinto etina aki tahunan pas amit ke Idris kak dinto angkui kubar tero aca bisa kaibun ternyata lapar sampona lapar maka pah mangki songai sesongai kak dinto bede kelampok tepon sampona kak dinto ada ternyata kelampok oleh saparo pah teker codok jak gelo ya Allah tek geresa aridin sapa kelampok ria iku maka pah langsung songai seesare yolona pah bede orang andi kelampok pai tanya aki panjenengan si andi kelampok engki kok loh ano dan gula ki burung akan kelampok dan gula Paleman dari pondok yang tero aca bisa kambu nah apa debu nah orang si andi kelampok pah debu enggak engkau tak halal wah tak halal ketipun apa mana bitro halal ajunan dah iya carana ketipun apa ika beda carana tadi nginom kelu ya tore kelu carana engki bismillahirrahmanirrahim Bupati ra bukunten. Oh iki alhamdulillah. Terus.
Engki polan beda kiai sampun engki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maren kak dintoh sampun ada si Idris kak dintoh pah langsung. Dek remah engkau tak halal. Dek katang kalampok si bi baan. Engki katipun apa? Terohalalah, mun terohalalah baan ngap tiga sengkok bingko koro nah tebe jereh selama 6 bulan. Selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan tebe jer alakoh kak dinto bapak. Namun 6 bulan tapi kak dinto alhamdulillah Idris kak dinto si Idris kak dinto ada mong ada ongku bah ngitek beda bupati ya Allah beda etek buru kada jadi kan ngitek yang ija kaje. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mayu mak bah ngolati saja sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Empon, ngebes kada boleh, ngebes kada ngireng ya Allah. Pandeteng si baru bah tak ada si lajur ya. Tinaki. Terus depak kambagi buru. India. Yo siapa sih minta India tok ya? Saper kana. Tebun maki hodilu mulai kada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampona kak dinto cepon, sampona 6 bulan pahalapor abtina ampon alako 6 bulan. Abtina te bejer sarang ajunan, kor halal kalampok si separo kak dinto abtina pale mana tero aca bisa kambu. Napa debune orang laki sandi kalampok panik. Allah, jok mole bade situng syarat boleh. Panapa syarat teh? Baan akabin bentang anak tanganak riah tade ma tanah itu tanganak riah tade colon tanganak riah tade kopengah tanganak riah tade sokonah itu mun tah ustad kanto umpama tat Syafi'i tadi Idris tanganak kabin tade sokonah tade colon tade kopengah anda napa punten nah anda nikah langsung engki kor halal engki. Ya Allah, alhamdulillah ongkuan panika pandop pak ka kamar pah tekerjot sampun qabil tu nikah wa tazwijah tekerjot ya Allah engko salah kamar mak dalam kamar orang bini radin goloing itu cek radin nah bini akatareng berentateng sapar ya wah langsung entar kamatuan saporan na abdina salah kamar kak dinto kiai pahadebu enjak beni salah kamar cong katipon apa arwah orang bini saya maksud tade mata tak toman amain TikTok cong saya tade sokona arwah cong tak toman intar kasela car pacaran cong saya tandi kopeng arwah cong tak toman ngidingaki suaran orang sebeni mahroma cong itu dari kak dinto pas lahirlah Imam Syafi'i manter gulaban panjenengan andi aku laku hubungan kalaban Imam Syafi'i kapi Allahumma nika kan contoh Imam Syafi'i bade se terbaru mau beliau santen lul jadid ke musli atnan gak bisa lagi oneng ke musli atnan gak bisa manabi nasab kan ki puri pangki cepon bahwa anasab ka ke Raden Ki Haji Khalil As'ad cuma beliau kak dinto manabi nasab utuh dah kak dinto cepon bede terakat lakar ngaku cek ring biasa tapi terakat embun nih keluar biasa asmana mana bita kale pegula sing ngidingake ning YouTube kak disa Nyai Rahmah cepon beliau kak dinto manabi umpama Nyai Rahmah kak dinto pas bede rasopnah oning rasoban ajunan rasoban angkuyan tabi tatangkeun etanya akiduh macek gen tengah eka bele macek gen tengah rasopna panjenengan nih
langsung jepon pah iya toraki beki rasokeun ka disa beki kalampin ibu pada ben panjenengan aduh pah cek gendeng kalampin panjenengan puk ceu areng are melek sopi leek wa ku pah beki akhir ketika muslihatnan ka disa bu pah viral luar biasa pidatuna ilmiah orang alim santrena ibuan nikah gara-gara terakat dari orang sepo bini dari kadin to gula ben panjenengan langkong-langkeng orang tua bini panika kapiaki kakuin rakat ki anak foto teh bapak pada kia terakat de bapak nyare deureun se halal kakuin anak foto manter ka rezeki anak foto se bagus kapi Allahumma aduh laun le sajam deureun melanjut lanjut yo ya Indiaan bedeki holil ngitek sallu ala Nabi Muhammad terakhir tadi gula pah mulia conder manabi ajunan terobe kusa anak potona tak cukup ajunan pasrah ka kiai tak cukup pasrah ka ustad beli ajunan pabegus ka ustad beli ajunan jugan pabegus ka kiai pabegus ka orang seanding ilmu karena ngajur ilmu kak dinto malarat lebih-lebih Al-Quran kak dinto tada ladunnina bapak engki manabi kitab ki bede ladunnina mun kitab ki bede karena sotkena abaan karena sotkena orang sepona kadeng sanajan ajar nik sakoni langsung paalim bi Allah tapi mun Al-Quran tak bisa cepas langsung lancar maca Al-Quran tak bisa mun tak melalui proses ajar maca Al-Quran Ustad seros koros ngajar Al-Quran ni kamalarat. Mangkana pahinya kisarang keho diliasin lambe ki nyara acara magasa. Tak gempang malaen nakana santre ko. Ki anguan ngala patoroan sape ko bener tadi. Mun sape pecot langsung noro bunte, mun santre pecot reng tua nangi beare. Malarat ngajar santren. Dari kadin to ajunan ngaste tidak ka orang sandi ilmu fahifdu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi ala al matalibil aliyah tining kaula kalaban ajunan mun ajegeh dek kah aten kuruna mun ngaste teh dek ka kuruna maka teti sabab ka angkui tengkina pangkat kaula kalaban ajunan mun keng beni kaula kalaban ajunan setengki pangkat maka anak poto bekal tengki pangkat mun beni anak poto maka kompoi sebekal tengki pangkat mun beni kompoi piyo mun beni piyo krepek mun beni krepek gerubak mun beni gerubak keripik gula ngiding ceretah dari guru kak dinto ceretah nyata kak itu kisah nyata kadinto asmanah almarhum ampun Raden Ki Haji Muhammad Tahir bin Abdul Hamid manter olia barokan kapi beliau acara eta beungeus sepon beliau tor juga beungeus sepon Dr. Ki Haji Khalilur Rahman kadinto beliau kadinto ngakui aba asmanah Ki Hasan Abdul Wafi Ki Khalil kadinto ngakui asmah aba asmanah Ki Hasan Abdul Wafi Ki Hasan Abdul Wafi kadinto pernah guru ka Majid tabetah pernah mirang tadi Kiai pon dari saking takdimah Ki Hasan Abdul Wafi kain to debuna guru kak dinto isi tungbak to ibak to penjajahan Ki Majid kak dinto karena sarang tatangga sarang masyarakat epakon keluar timin dari tabeta napa Ki Majid pah nios entar de ka Tancung ngerem gelu ka Tancung ngungseh neng Tancung neng daerah Bunangkah tak masuk lambe tak masuk embung sampai mangken pakun natap mobil lo ni kok tak masuk ongku akhirnya debun Ki Majid sampona kepon miosapah adebu kaki Hasan Abdul Wafi ke santren kento Hasan jak saking mangken keng punten tertak cangkolang Hasan beneng neng dina akan tetang tempat riyah mundeki beda penjajah ben rea bejeng ya asolat ben tak kira katawe ya Allah datang ongku penjajah pukcok lah penjajah ku tak ngibe tembak mun mangken ku tak ngibe tembak cinta ruah Nangki jangan menak kena dengar desantrean uyun tan sama ro'acik walakinnal qulub la tansaman uhib mata bisa lupa terhadap apa yang pernah ia lihat tetapi hati tidak akan pernah lupa terhadap apa yang pernah ia cintai. Nah kebai status lanjut lagi sehingga Ki Hasan Abdul Wafi kan itu nalekana bodoh penjajah kepon maka langsung asolat napa sih terjadi Ki Hasan Abdul Wafi kak dinto teka tawe sareng belente kak dinto pak
Nika dari saking tawadun santre dek ka kuruna sanajan nyabet taruhannya. Nika pakun sareng ke Hasan Abdul Wafi tempo demi ajalenaki pakonan dari kuruna. Keng saporana mun Hasan kanto aja aja mateongku kan. Ki argei kuruna ajunan. Guru kak dinto beni saporana guru kak dinto beni namung kiai besar beni namung kiai sing ngakui pondok beni engki jelas guru manabi kak desa guru mangken panika eling cilingaki sareng abdina orang kak dinto sebagian benyaan sing ngurmat ka kiai se masuk YouTube ben TikTok daripada kiai se tak masuk YouTube ben TikTok bener engki ulang dah boleh sebagian mangken panika tak kapi tak pagi tak kapi keng benyaan mun nak kana dengoden lebih menghormati lebih lebur dek ke kiai se viral nang TikTok ben YouTube daripada kiai se tak viral nang TikTok ben YouTube bener tak salah Pak panjenengan ngormat dek ke kiai di luar bedah umpama dari Probolinggo Habib yonceng dek kadin tu acara mah sareng panjenengan hormat gege bedah ke Musli Adnan acara mah dek kadin tu sareng ajunan umpama sampona Rabu ilik balik astamuljan saya bada umpama dari pondok pesantren Banyuanyar astamuljan kak dinto ilik balik sarang ajunan saya barokah cuma saporana ka ustad panika juga ajunan cek tengin tengaki karena gula riberin katetian gula kita viral keng masuk TikTok kan orang pah bada orang nyium dan gula nyium oneng nyium bu tan laki mun bini isi yombi gula pos colo ya Allah nangis bocah sakak dinto ni kiai ajunan ki dengoda acara ma kiai manter lanceng umur ajunan kiai abdi nang beri borokan nai pos colok nangis celinga kita ustad ku tak bak brabi orang panika kurun anan nika salah getih kau kiai dari luar hormat sareng ajunan cuma ustad ke ajunan panika seros koros hormat juga sareng ajunan nika tak salah gule tak nyala aki punten gule sampai nangis kiai bekto kak dinto ada apa mak nangis colo na buroko mangkana lamba panika bede sunan asmana sunan derajat sunan pasera asmana abdi nama kika di mama anu kan to pakun mator sunan derajat kak din to manabi tak kalip asmana Raden Kosim bede neng elamongan kak di malamongan kabere ki masan apa ka temor mun ka temor sumenep kabere panika kabere neng pasar berentala pa kabere ajunan langsung ke camplong katanya ka malamongan mapulai pentong bireng camplong ayo mata pot repot Raden Kosim kain toh manto nasunan ampel beda nang elamungan saya dakwaki na apa Pak cek siptung saya dakwaki katiba napa masyarakat selebu dedek ke kiai na katiba napa masyarakat selebu dedek ke guru ngaji na nikah siptung mak pateti aulia min aulia illah mak pateti orang wali karena siptung nikah saya tamen Pak situng ni ko sa taman na apa nyanyi aki sampai nyanyi aki sa kadin to lamba viral lagu panika Joko pentil ayu til tilo ayu lupis mambu ayu buka tenung ayu nung ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo kan genteng lagu panika lagi Joko pentil nika dakwah Joko pentil anapa mai kocak Joko pentil saborana Joko pentil nika Joko ni kena si kita abini mun Pak Jokowi mare pon kan wakil presiden anan Joko anapa mai kocak Joko pentil karena nak kena lembe sapon lembe je colok ngala tade tenungku ya nak kena lembe panika tak kira tedung mun tak sambi nyoso katil pentil embu oneng pentil ajunan bro tak tedung nak kena lambe tahun belum poluan tak tedung mun tak sambil nyusul ketil pentil embun bener mun mangken kan tedung gara-gara osom TikTok ben YouTube mate aki Ranizer lah tedung nak kana mun lambe tak tedung mun tak sambil nyusul ketil pentil embun deng kadeng mari nyusul kita tedung nak kana ki pakun sek peset dan ketil pentil embun ya Allah embun tek bagi tedung sama sakale sampai kon 12 malam tak tedung karena anan pakun set meset aduh bu subuh lai temu adan Allahu akbar pah tekerjut ya Allah la adan ya Allah cek reng teh keresang kok setedung ngabes tangan nak gelak sineku di nak ria pan ngabes ke bebo aduh
malah raja yo iko. Ternyata sinaku beni Joko Pendil lah. Pah tepak ke Joko Pendong ah. Joko Pentil, ayo til tilu. Mayuna mon andi telah atau raki ka guru ngajin. Ayo lu pis mambu, mon andi pes na mayu atau raki ka guru ngajin. Napa pes bahasa kanto? Pes tanghi. Nah, pada bulan gula itu pote riberin yang kayak ini kecejen ngireng kie ya tore nake nah iko. Nah apa nake jangan gula? Gula kan mon tuki Mekas, nake ni kan angling Dharma kasa. Ku tak apa nake sare ko. Neka Madura negeri gula tertipu, apalagi Madura swasta. Mun Madura swasta akan ta Probolinggo Pasuruan. Panjenengan umpama ka korokeng Madura negeri ke Bengkalan. Atane ke toko bangunan mau beli kontol. Iberi gembok. Keng mun ka Banyuwangi aja kerja mau beli kontol. Mun tak beli kontol lagi na. Maju beli pole Joko Pentil. Dengan masallu ala Nabi Muhammad. Jadi butuh ajar bahasa nih kan. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Whoever understand the language of people, they will escape from their plastic. Napa artinya pada tak tahu dia? Ya artinya bila yung cang boleh boy. Joko Pentil ayo til tilo. Mayumun andi tela atau raki ke guru ngaji nah. Mayumun andi pes atau raki ke guru ngaji nah. Mayumun andi tenggeng atau raki ke guru ngaji nah. Mayumun andi nangka atau raki ke guru ngaji nah. Baru pah berangkat ngaji. Napa saya yaci? Engki kak ninto jimat rojo. Napa jimat rojo? Al-Quran. Selain Al-Quran, la ilaha illallah Muhammadur genteng pak. Nika cek paraten nak guru ngaji lambe manika. Ya Allah, mata mulja anaan. Keng pandepak ka berentating kini kepah lagu nika sakrosak. Cok reng dari Lamongan depakan toh pah sakrosak. Yo ba katekos culing sami ngempenanan. Tekos culing ayu lingker olar ayu lar beresok. Saka dinto pamator. Yo. Seporan lebih sejam sencin 30 menit. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Boleh nak Walid. Saka dinto seporan stage tenghi. Man tertaji ilmu si manfaat si barakah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.